JDU Manipur State Unit की मिफम पांगथोखरे सेंटर की लुचिंगबसिंग की इंगित ngairi जनता दल यूनाइटेड JDU Manipur State Unit की मिफम अमा ngasi state asigi president Khetrimam Biren Singh na jar lauduna Imphal Hotel gi sangai hall da pangthokre pung ahum lom changna pangthokhiba mifam aduda tongan ba warep taruk lauki hairi ba warep sing adui matang de JDU gi luching ba singna phongdok u haiba yadri JDU central leader sing gi inge lak laba matung da warep sing adu gi makup powerol phongdok laba yari JDU gi national president Bihar gi chief minister Nitish Kumar na BJP na luching ba National Democratic Alliance tagi lapthokhiba amadi chief minister gi pham thadokhiba matamda oirakliba politics ki phibam gi matang da मिफम अदुदा खन्नकी मणिपुर दा BJP ना लुचिंग बलेंगाक्ता JDU ना मखाता ना सवगतखिगद्रा नत्रगा सवलरोइद्रा हाइबदु सेंट्रल लीडर सिंगी पाउतांग मतुंगी ना चत्थगदौरी नीतीश कुमार ना खंगहौदना मा की ओइबा फिरेप अमा लौरखिबा अदुदा JDU मणिपुर स्टेट यूनिट्स तसु अहोंग कया लाक्लबा यारी BJP ना लुचिंगबा मणिपुर लेंगाक्ता JDU की MLA तरुक ना ngasi फावबा सवगतुना लाखिबनी मखाता ना करी फिबम लाकदगे हाइबदु खंगबा ngamdri